Mu gitondo cyo kuwa kabiri tariki 20 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026 abaturage b'Abanyasenegal bari uruvunganzoka mu mihanda ya Dakar ubwo bakiraga ikipe y'igihugu yabo Radio de la Teranga. Ni ikipe yerutse kwegukana igikombe cya Afrika cy'umupira w'amaguru itsinze ikipe y'igihugu ya Maroc igitego kimwe ku busa. Ni igikombe yatwaye yabanje kunyura mu byo benshi bisamananiza ndetse mu kibuga yinubiraga bikomeye ibyemezo bimwe na bimwe byari byafashwe n'umusifuzi. Ibingibi byatumye benshi iyi kipe bayihanga amaso ndetse abatari bake bahita bifuza kumenya byinshi kuri kino gihugu cya Senegal. Ikaze muri Senegal, igihugu cy'umupira w'amaguru ukomeye cyane muri Afrika, iwabo w'abanyamuziki bakomeye cyane ku isi nka Ismael Lo, uyu wamenyekanye cyane mu ndirimbo nka Africa, Tajabon n'izindi zagiye zikundwa. Uyu muhanzi ndetse nubwo benshi bazi yuko atakiriho nyamara ni muzima, azuzuza imyaka 70 mu kwezi kwa munani uyu mwaka. Senegal kandi ni umuhanzi Akon afite inkomoko, ni naho yakuriye. Ni wa Leopold Sédar umusizi wanabaye perezida wa kino gihugu. Waruzi ko filime documentaire yo muri za 60 yitwa Endless Summer amwe mu mashusho yayo yafatiwe mu gihugu cya Senegal. Warubizi se ko filime ya mbere yatunganyijwe kandi ikayoborwa n'umunyafrika Birom Saret, nayo yo muri 63 amashusho yayo nayo ubwayo yafatiwe mu gihugu cya Senegal, yayobowe n'umugabo witwa Ousmane Sambene, umugabo bakunze kwita umubyeyi wa sinema ya Afrika. Nta gutinda ngwino dutembere mu gihugu cya Senegal ndetse tunamenye byinshi kandi by'ingenzi umuntu wese yakwifuza kukimenyaho. Ikaza uri hose nk'ibisanzwe ukaba ugiye kubana nanjye abayo Yvette Sandrine. Inzozi Park, ihuriro ry'ibirori, ubukwe, inama, kwiyakira n'imyidagaduro. Utegura ubukwe bw'inzozi zawe, umunsi w'amavuko, inama, cyangwa se ushaka no kugira umunsi mwiza wo kwiruhukira no kwidagadura, byose ni ukuvuga icyarimwe cyangwa se mu bihe bitandukanye ahantu hamwe. Iyo uhisemo ko bibera mu Nzozi Park, bingana no kubika urwibutso rw'ibihe byiza mu bunyamwuga bwose. Dukodesha abera ubukwe, inama n'ibindi birori. Dufite kandi ubunararibonye mu kubategurira ibirori no gutakana amabengeza yose aho biri buze kubera. Inzozi Lounge ni bar na restaurant ufatiramo ibyo kunywa n'amafunguro ateguranye ubuhanga. Inzozi Park kandi tunabafasha kwakira abana mu myidagaduro n'udukino twabo mu mutekano wose. Gana Inzozi Park, ihuriro n'igicumbi nyacyo cy'ubukwe, ibirori n'inama, amacumbi n'imyidagaduro ku bana n'abakuru. Ahangaha ni ahantu hakwiriye amahitamo yawe y'icyerekezo cy'inzozi koko. Waduhamagara kuri 0782 33 69 cyangwa se 0782 64 31 62. Inzozi Park duherereye Kicukiro Gahanga hafi ya station ya Merez. Igihugu cya Senegal nicyo gihugu kiri mu burengerazuba bwa Afrika kurenza ibindi bihugu byose byo mu burengerazuba bw'uyu mugabane. Ibyo bikabivuze ko nta kindi gihugu cya Afrika ku butaka kiri mu burengerazuba bwa Senegal uretse inyanja ya Atlantique. Senegal ihana imbibi na Mauritania mu majyaruguru, Mali mu burasirazuba, igihugu cya Guinea mu majyepfo y'uburasirazuba, mu gihe igihugu cya Guinea Bissau kiri mu majyepfo y'uburengerazuba. Senegal kandi ikaba ikikije igihugu cya Gambia mu mpande zacyo zose uretse aho Gambia ikora ku nyanja bitewe n'imiterere ya bino bihugu. Iki gihugu kandi kikaba gisangiye umupaka w'amazi n'ibirwa bya Cape Verde. Senegal ifite ubuso bwa kilometero kari 192,527. Ibyo bikaba bivuze ko Senegal iruta u Rwanda inshuro 7 n'igice. Ni igihugu gituwe n'abaturage miliyoni 18. Hanyuma bitewe n'ingano yacyo ntabwo ari igihugu gifite ubucucike bukabije, ndetse n'ubwo usanga ubutaka bwa Senegal harimo ubutayu, ariko kandi leta yafashe ingamba zikomeye zo gutera ibiti byinshi. Umusaruro mbumbe wa kino gihugu ungana na miliyari 37 z'amadolari y'Amerika, mu gihe umuturage ku giti cye ungana n'amadolari y'Amerika 1,800 ku mwaka. CIA World Factbook igaragaza yuko igihugu cya Senegal gituwe n'amoko menshi ari mu bwoko bwitwa Wolof. Ubu ngubu akaba ari ubwoko bunini, aho abaturage b'aba Wolof bangana na 39%. Ubu bwoko bukaba bunavuga ururimi rwitwa gutyo.
Ubundi bwoko dusanga muri Senegal ni ubwitwa Abafulani, aho abangaba bagize 27.5%, ndetse n'abitwa Abasereri bo bagize 16%. Hari ubundi bwoko bugiye bugizwe n'abantu bake bake. Ururimi rw'igifaransa ni rwo rurimi rwemewe na leta, rukaba runakoreshwa mu nzego za leta. Gusa mu mashuri by'umwihariko ashingiye ku idini ya Islamu nayo menshi cyane muri kino gihugu yigisha Icyarabu. Mu mashuri yisumbuye abanyeshuri bigishwa ururimi rw'Icyongereza, nubwo ariko usanga runo rurimi rudahabwa agaciro cyane. Igihugu cya Senegal gituwani n'Abayisilamu, aho Abayisilamu bihariye 97.2% by'abaturage bose ba kino gihugu, ni mu gihe 2.7% ari Abakristo biganjemo abo mu idini Gatolika. Iki ni igihugu bakunze kwita Maka ya Afrika, kubera yuko buri mwaka umujyi witwa Tuba wakira amamiliyoni menshi y'abayoboke b'idini ya Islamu baza mu rugendo nyobokamana, aho bajya muri Senegal baturutse hirya no hino ku isi. Uru rugendo ruba rugamije kwibuka umwe mu bagejeje rino dini muri kino gihugu, akabikora kandi mu bihe bitari byoroshye, ndetse mu gihugu harimo abanyaburayi benshi bakoraga ibikorwa by'ubucakara. Uyu ni Sheikh Amadou Bamba. Igihugu cya Senegal gifatwa nk'igihugu cya demokrasi ugereranyije n'ibindi bihugu byo muri kariya karere, aho bino biterwa n'uburyo amatora akorwa ndetse ubutegetsi bugahererekanywa mu mahoro. Bikiyongeraho yuko kino gihugu kugeza uyu munsi kitarayoborwa n'umuntu utari umusivile. Amateka avuga yuko Senegal yayobowe n'ubwami butandukanye, buri mu bwami bwa Ghana byari mu kinyejana cya 8, banayoborewe kandi mu bwami bwitwa Tukor mu kinyejana cya 11, ndetse banayobowe n'Abajolof kuva mu kinyejana cya 12 kugeza mu cya 14. Anga Senegal iherereye hari ahantu h'ingenzi cyane ku banyaburayi. Abangaba bari biganjemo Abanyaportugal, Abongereza, Abadage ndetse n'Abafaransa. Bano bose bifuzaga kugenzura kano gace kubera yuko aho gaherereye habemereraga gukora ubucuruzi bw'abacakara ku buryo bwari buboroheye. Hari ikirwa cyitwa Kuri, iki ni ikirwa kizwi cyane cyakoreweho ubucuruzi bw'abantu hagati y'ikinyejana cya 15 ndetse n'icya 19. Iki kirwa gifite agace mu Cyongereza kitwa Door of No Return, agace amamiliyoni y'abacakara yageragamo icyizere cyo gusubira mu miryango yabo kikaba kirarangiye. Benshi mu bacakara banyuzwaga hano bajyanwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no muri Karayibe, aho benshi bajyanwaga gukora mu mirima y'ibisheke. Aka gace kanditswe mu murage w'isi na UNESCO. Ibyo binatuma Senegal iza ku mwanya wa 5 muri Afrika mu bihugu bifite ahantu henshi handitswe mu murage w'isi na UNESCO. Senegal ikurikira ibihugu birimo Afrika y'Epfo ifite ahantu hagera ku 10, Ethiopia na Maroc bifite ahantu 9, Tunisia ifite ahantu 8, Senegal yo ikaba ifite ahantu 7 handitswe mu murage w'isi na UNESCO. Harimo nyine kuri kano gace ka Kuri, ahandi hakaba harimo parike yitwa Niokolokoba hamwe n'ikirwa cya St. Louis. Mu mwaka w'1960 nibwo igihugu cya Senegal cyabonye ubwigenge kibubonera mu cyitwaga Federation Mali. Anga Senegal yari iri kumwe na Mali, nuko kino gihe bita byitwa French Sudan. Gusa ariko kino gihe nyuma yo kubona ubwigenge Federation Mali yahise ivaho nyuma y'amezi 2 igiyeho. Mu mwaka w'1982 Senegal yahujwe n'igihugu cya Gambia mu rwego rwo kugira igisirikare gikomeye. Ibyo biba ibihugu byombi byahise byitwa Senegambia. Gusa mu mwaka w'1989 iri huriro naryo ryaje kuvaho. Uvanyemo ibyo mu bindi bitangaje uramenya ku gihugu cya Senegal, iyo uteze taxi mu mujyi nka Dakar ubona abantu batwara imodoka barashyize ubwoya, cyane cyane ubw'amafarasi, intama cyangwa se inka ku modoka zabo. Aho ibi ngibi bikorwa mu rwego rwo kwigwizaho imigisha n'amahirwe. Buno bwoya bubanza guhabwa umugisha n'abakuru mu madini, aho imyemerere nk'iyi usanga ifitwe n'abaturage benshi muri kino gihugu. Muri uyu mujyi wa Dakar kandi ntabwo biba bitangaje guhura n'umubare munini w'ihene cyangwa se nanone intama ziba zigendagenda mu mihanda. Ibyo biterwa n'uko Senegal ari igihugu cya 16 muri Afrika na miliyoni 6 z'ihene, ndetse kandi Senegal ikaba iza mu bihugu bya mbere byoroye intama nyinshi. Mu gihugu cya Senegal hari ikiyaga cyitwa Rose, aho abaturage bacu bacyita Letba. Kino kiyaga rimwe na rimwe gihindura ibara maze kigasa umutuku kubera umunyu mwinshi ubarizwamo, aho uyu munyu kubye inshuro 10 umunyu usanzwe uba mu mazi y'inyanja. Igihugu cya Senegal kandi kizwiho kugira ishusho cyangwa se stati ndende kurusha izindi zose muri Afrika, aho ino shusho yitwa African Renaissance Monument.
iyubakwa ryayo ryatwaye miliyoni 27 z'amadolari. Iki ngiki kikaba ikibumbano kireshya na metero 49, aho cyubatswe n'umunyabugeni wo muri Korea ya ruguru. Mu birebana n'imikino ndetse n'imyidagaduro, Senegal iza mu bihugu bya mbere ku mugabane wa Afurika byateye imbere muri izo nzego. Mu mwaka wa 2026 iki gihugu kirimo kwitegura kwakira imikino Olympique y'urubyiruko izaba ibereye ku mugabane wa Afurika ku nshuro ya mbere. Izabera i Dakar, umurwa mukuru wa kino gihugu. Senegal kandi kuva mu mwaka w'1979 kugeza muri 2007 yakiraga irushanwa ryitwa Paris Dakar Rally. Iri ngiri ryari irushanwa rya moto ryaheraga Paris mu Bufaransa maze rikarangira Dakar. Iri rushanwa ryanyuraga ahantu hatari mu mihanda, ahantu hagoranye cyane, atari uko imihanda yabuze. Byari bigize rino rushanwa ryaje guhagarikwa muri 2007 kubera ko ryanyuraga muri Mauritania hari ibibazo by'umutekano. Abanyasenegal kandi bazwiho kugira impano ikomeye cyane mu mukino wa basket, ndetse amakipe y'igihugu cya Senegal mu ngeri zose namwe mu makipe y'ibihugu yitwara neza kuri uyu mugabane. Muri iki gihugu imikino ikundwa cyane kurusha iyindi ni ugukirana cyangwa se nanone wrestling hamwe n'umupira w'amaguru. Kuri uyu mugabane igihugu cya Senegal kuri ubu mu buryo budashidikanywaho nicyo gihugu gihiga ibindi byose muri ruhago, aho ibi ngibi bishimangirwa n'igikombe cya Afurika baheruka kwegukana batsinze igihugu cya Maroc bahuriye ku mukino wa nyuma. Ubusanzwe umupira w'amaguru muri Senegal wagejejwe bwa mbere mu kinyejana cya 20 ubwo Senegal yari koloni y'Abafaransa. Iki gihe amaklabu yashinzwe mbere y'ayandi ni AS Jeanne d'Arc ndetse na Foyer France Senegal. Iyi kipe ya Foyer France Senegal nyuma y'uko Senegal ibonye ubwigenge niyo yaje guhinduka AS Jalaf, nuko andi makipe menshi aza gushingwa nyuma mu myaka y'1970 ndetse n'1990. Amakipe menshi abarizwa mu gice cy'uburengerazuba bwa Senegal ahari imijyi nka Dakar, Saint Louis n'iyindi. Muri Senegal kandi hari ibyiciro bya shampiyona z'umupira w'amaguru bitandukanye, birimo icyiciro cya mbere, icya kabiri, icya gatatu ndetse n'icya kane. Ibyo bikiyongera yuko buri gace usanga naho haba hari ibyiciro by'umupira bikinwa n'abana bakiri bato. Kuri ubu amakipe mashya muri shampiyona ya Senegal kandi arimo kwitwara neza harimo yitwa Diambars ndetse na Generation Foot, aho zino kipe zatangiye gukina shampiyona guhera mu mwaka wa 2016. Ikipe ya Jalaf niyo kipe imaze gutwara ibikombe byinshi, afite ibikombe 26 birimo ibya shampiyona 11, igakurikirwa na AS Jeanne d'Arc ifite ibikombe 10 birimo 6 bya shampiyona. Aya makipe yose akina muri shampiyona usanga afite andakina mu byiciro by'abana, ku buryo mbere yuko abakuru bajya mu kibuga habanza gukina abana. Mu ntangiriro z'imyaka ya za 2000 mu gihugu cya Senegal amakademi yashyizwemo imbaraga nyinshi maze hubakwa ibibuga hirya no hino, nubwo ariko byinshi bitabaga bikoze neza. Gusa ibyo ntabwo byabujije Federasiyo y'umupira w'amaguru muri Senegal kugirana amasezerano yo kohereza abana muri akademi zimwe zikomeye zo ku mugabane w'Uburayi, by'umwihariko izo mu gihugu cy'Ubufaransa. Bertrand Salva n'umwe mu bayobozi ba Diambars Institute. Iri ngiri ni irerero cyangwa se nanone akademi ya kipe yitwa Diambars, aho ino akademi cyangwa se no rirero yayishinze ari kumwe na Patrick Vieira, uyu nguyu yabaye umukinnyi ukomeye cyane w'ikipe ya Arsenal ndetse n'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa, akanabafatwa nk'umwe mu beza babayeho muri ruhago mu gihe yakinaga. Yayishinganye kandi n'uwitwa Bernard Lama kugira ngo batangize ino akademi ikomeye. Bashyize imbaraga muri discipline y'abana, babaha imyitozo iboneye ndetse no kubamenyera amafunguro meza y'umukinnyi. Batangaje ko mu gihe umwana yabonye ibyo akeneye ndetse anafite impano, nta kabuza akura maze agahinduka igihangange. Kuva Dakar kugeza mu byaro ibibuga byubatswe ari byinshi, hazanwa ibikoresho bigezweho, bimwe bakabibona babitewemo inkunga na za akademi z'i Burayi. Ahangaha kandi abatoza benshi babene igihugu bahawe amahugurwa, ndetse ikintu cyo kumva yuko umupira w'amaguru uzatezwa imbere n'abatoza b'abanyamahanga cyacitse mu gihugu cya Senegal. Pepe Maliku Diakate, uyu nguyu yahoze ari kapiteni w'ikipe y'igihugu ya Senegal, yavuze ko abatoza babene igihugu batoreza mu byaro, aho baba babona abana umunsi ku wundi. Aba batoza ngo nibo batanga umusaruro kurenza kuzana abatoza b'abanyamahanga. Ibyo nibyo biza bikagera ku mayikipe y'abakiri bato, maze abakinnyi bagakora baratojwe kuva mu bwana bwabo. Ibi ngibi kandi koko byagaragaje umusaruro ukomeye, dore ko amakipe ya Senegal yatwaye ibikombe by'abakiri bato ya ku mugabane wa Afurika byinshi, birimo nka Afcon Under 20, Under 17 ndetse na Under 15, aho bino bikombe yabitwaraga 80% by'abakinnyi bose bakoreshwaga ari abo muri akademi z'imbere mu gihugu cya Senegal.
Ikindi wamenya nuko ikipe y'igihugu ya Senegal imaze kwitabira amarushanwa menshi cyane akomeye, ndetse mu gikombe cy'isi cya 2002 yageze muri kimwe cya kane, bigira ikipe ya kabiri muri Afrika yari bigezeho kino gihe. Iyi kipe kandi yatwaye igikombe cya Afrika mu mwaka wa 2021, ikindi bagitwara muri 2026. Bageze kandi ku mukino wa nyuma mu myaka ya 2002 ndetse na 2019. Iki gikombe baheruka kwegukana bagitwaye batsinze ikipe y'igihugu ya Maroc yari yakiriye irushanwa ku mukino wa nyuma w'ejo bundi. Ino kipe yahuyemo na Maroc wari umukino ubona uryoheye ijisho, ndetse byari bigoye kumenya ikipe iri buze kwegukana intsinzi, nubwo Senegal yo yazaga imbere mu kwiharira umupira. Gusa ariko n'ikipe y'igihugu ya Maroc yaremye uburyo bwinshi bwo kubyara igitego. Muri uyu mukino hagaragayemo akavuyo mu bafana ndetse no mu kibuga, nuko biza guhindura isura ubwo ikipe ya Maroc yahabwaga penalty itaravuzweho rumwe, bigatuma abakinnyi ba Senegal basohoka mu kibuga. Nyuma y'iminota 15 baje kugaruka, nuko witwa Brahim Diaz atera penalty ihitigwa neza mu biganza by'umuzamu wa Senegal ariwe Edouard Mendy, mu buryo bigaragara yuko bitamugoye. Nabyo bivugwaho byinshi. Mbere y'uyu mukino ikipe y'igihugu ya Senegal yari yabanje gutangaza yuko muri Maroc batafashwe neza mbere yuko bakina ino finali. Senegal yavuze ko yakiriwe nabi cyane, ahubwo yagiraga muri kino gihugu byayigoye kubona hoteli nziza y'inyenyeri 5 bifuzaga. Bavuze yuko kandi bimwe tike z'abafana zo kwinjira muri stade aho yahawe imyanya mike yegeranyije niyo bagombaga guhabwa. Uretse ibyo kandi Senegal yavuze ko yangiwe gukorera imyitozo mu kibuga cya Complex Mohamed wa 6. Igihugu cyari kimeze nk'icyo bagombaga gukiniraho umukino wa nyuma, ndetse amashusho yaherekanyijwe ku mbuga nkoranyambaga. Ino kipe igeze muri Maroc yasanze abacunga umutekano badahagije, ndetse bigaragara yuko abakinnyi barimo kubyigana n'abandi bagenzi basanzwe barahanga ku kibuga cy'indege. Nibyo benshi bagaye, gusa byatumye Senegal yunguka abafana benshi hirya no hino ku isi bayifurizaga gutsinda, hanyuma ikihorera ku byo yari yavuze yuko itakiriwe neza. Nyuma yaho nibwo abakinnyi batandukanye barimo Sadio Mane, Idriss Gana Gueye, Kalidou Koulibaly, Pape Gueye, Ismaïla Sarr, Pape Matar Sarr, Crépin Diatta, Lamine Camara, Nicolas Jackson, Iliman Ndiaye ndetse n'uwitwa Diouf. Uyu nguyu akaba umukinnyi w'inyuma mu ikipe ya Senegal uri no mu bitwaye neza cyane ku mukino wa nyuma. Abangaba bose hamwe na bagenzi babo bafashije ikipe yabo gutwara kino gikombe, bakaba banitezwe mu mukino w'igikombe cy'isi gitegerejwe, aho bazaba barangajwe imbere n'umutoza wabo. Nubwo ariko bivuga yuko uyu mutoza ashobora kuzafatirwa ibihano kubera imyitwarire yagaragaje ku mukino wa nyuma ubwo yabwiraga abakinnyi be kuva mu kibuga. Kuri ubu ikipe y'igihugu ya Senegal ni ya 12 ku rutonde ngaruka kwezi rwa FIFA, ahita agipfa kubura mu makipe 20 ya mbere ku isi kuva mu mwaka wa 2016. Dusoza ku bindi wamenya kuri Senegal, ni wawo w'abantu bazwiho ubwiza butangaje bugaragaza umwimerere wa Afrika. Abanyasenegal usanga benshi bagira uruhu rwirabura, ibi ngibi bigaterwa n'uko uruhu rwabo ruzaho impinduka kugira ngo rubashe kwakira izuba rikaze ryo mu gace ka tropicale kegereye umurongo ugabanyamo isi kabiri wa ekwateri, ahaba izuba ryinshi rinagira ubukana bwa UV. Aka gace rero akaba ariko Senegal iherereyemo. Imibiri y'abanyasenegal yikorera icyo wagiranya n'umusirikare ubarinda ino mirasire ikaze. Uyu musirikare nta wundi akaba ari melanin, ndetse umuntu ufite melanin nyinshi akaba arushaho kwirabura. Mu yandi magambo, abirabura bagira melanin nyinshi kurenza abazungu cyangwa se abandi bantu bagira uruhu abantu twita inzobe. Ahantu hataba izuba ryinshi abahaba bagira uruhu rukeye kugira ngo bemerere vitamine D gukorera mu mubiri wabo. Vitamine D niyo ituma amagufa akomera. Ubusanzwe buri muntu akaba agira icyitwa melanocytes gikora melanin, gusa ingano iyo umuntu afite ikaba igenda ihinduka bitewe n'agacarimo. Umurage wa melanin kandi ukaba uhererekanywa mu muryango. Iyo ngiyo ikaba impamvu ababyeyi b'abanyasenegal babyariye umwana wayo i Burayi uyu mwana akomeza kwirabura nk'ababyeyi be. Abakobwa b'abanyasenegal ni abakobwa bazwiho ubwiza karemano, birabura kandi bakaba barebare, bagira umuco wihariye aho barangwa no kwambara imyambaro miremire bijyanye n'imyemerere yabo mu iyobokamana, aho benshi muri aba bava mu idini ya Islam nk'uko twamaze kubibona. Bazwiho kandi kwita ku misatsi yabo ndetse no kwambara imirimbo ihenze irimo n'imikufi ya zahabu. Ibi ngibi bibaranga byose nibyo byatumye abanyasenegalekazi b'abanyamideli beza kandi bazwi cyane ku rwego rw'isi. Abazwi kurusha abandi harimo nk'uwitwa Kuri Diop. Uyu nguyu bakunze kumwita umwamikazi wa melanin cyangwa se melanin goddess. Uyu mukobwa azwi cyane kandi mu bukangurambaga bwo gushishikariza abantu kwikunda, bakirinda kwitukuza uruhu, ibizwi nka skin bleaching, ahubwo bakishimira uko baremwe. Undi yitwa Matifol Diba. Uyu ni umunyasenegal ufite ubwenegihugu bw'Ubutaliyani. Abandi banyamideli bazwi cyane muri Senegal barimo nk'uwitwa Sokna Cisse, Aminata Faye, Soukeina Diouf ndetse na Kewemar, aho bano nabo bazwi cyane ku rwego rw'isi.
imiterere myiza y'abana bakobwa b'Abanyasenegal mu buryo bwumvikana igera no kuri basaza babo, aho nabo ari bamwe mu binjiza amafaranga menshi mu ruganda rw'imideli ku rwego rw'isi. Aba barimo witwa Alpha Dia ukorera akazi mu gihugu cy'Ubudage, yamaza brand zikomeye cyane nka Iwabo. Hakaba kandi na Sasha Mbaye nawe uzwi cyane unanafite ubwene gihugu bw'Ubufaransa, azwi cyane nk'uwamaza brand nawe zikomeye zirimo nka Dolce & Gabbana, Calvin Klein ndetse n'izindi. Abandi ni Duda Sadibe, Saliu Diagne, Abdallah Niang nawe wamenyekanye cyane yamariza Louis Vuitton. Igihugu cya Senegal kandi kinazwiho kugira umuziki uteye imbere ndetse unakunzwe hirya no hino ku isi. Ibyo biterwa n'umwimerere wabo uzwi nka Mbalax, ufite inkomoko mu bwoko bw'Abasere, ubwoko bwa gatatu barizwamo abantu benshi muri Senegal. Abanyamuziki bamenyekanye barimo nk'uwitwa Youssou N'Dour wamenyekanye cyane mu ndirimbo nka Omar Pene. Abandi bahanzi bamenyekanye cyane muri Senegal barimo Ismaël Lo, Orchestre Baobab, Akon ndetse na Sekou Keita. Aba ni bamwe mu banyamuziki bazwi cyane muri kino gihugu. Ntabwo twasuza kandi tutakubwiye yuko muri kino gihugu cya Senegal ari Iwabo wa Kabi, uyu nguyu waciye agahigo ko kuba umuntu wa mbere ukurikirwa cyane ku rubuga rwa TikTok. Ibyo bigakomeza kwerekana yuko kino gihugu cya Senegal ari igihugu cyihariye kandi gitangaje mu buryo bwinshi. Tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu cya none, turacyari kumwe mu bindi biganiro bitandukanye bigaruka ku bindi bihugu ndetse n'ahantu hihariye kandi hatangaje hirya no hino ku isi, aho nk'ibisanzwe wari kumwe nanjye Abayo Yvette Sandrine. Umunsi mushya, imiterere mishya. Hindura ubukarabiro bwawe ijuru rito hamwe na Raguar Confiance Trading Limited. Ubu ngubu twakiriye ibicuruzwa bishya. Ibi ngibi birimo utubati two muri douche tugezweho, indorerwamo zigezweho zikoranye n'urumuri rwiza cyane kandi rwaka neza. Dufite kandi robine z'amoko yose hamwe n'ubwiherero bugezweho. Dufite ibindi bikoresho byinshi birimo nka bathroom shower za zindi nziza cyane, shower heads nziza cyane zijyanye n'igihe. Dufite kandi za flexible tube zigufasha gusohora amazi mu bukarabiro. Hari kandi soap holder, izi ngizi zo kubikamo isabune nziza cyane. Hari kandi amatawa holders yagufasha kubika amayiswime yawe. Water heaters za mashini zishyushya amazi zikoreshwa zicometswe ku muriro w'amashanyarazi. Akarusho kuri izi ngizi zacu nuko zizigama ingufu. Ubwiherero bwawe ireme rijyanye n'ibyifuzo byawe kandi ukunda. Sura Raguar Confiance Trading Limited uyu munsi ku mashami yacu Remera ndetse na Gisozi. Nanone kandi wanaduhamagara kuri izo telefoni. Andi makuru meza kandi nuko amashami mashya ya Muhanga, Musanze na Rubavu ari mu myiteguro yo gufungura. Itegure kudusanga hafi yawe. Nimwe mwatumye bikunda, nimwe mwatumye dukomera, mwatubaye hafi kandi byose nimwe tubikesha. Bakiriya beza, imyaka ibaye 10 turi kumwe namwe. None kubera icyizere mwakomeje kuduha, iFix Rwanda yabaye iFix Global. Nyuma yo kubakundisha no kubaha ibikoresho byiza bya Apple, ubu turabaranguza. Turangurire Dubai, Sharjah cyangwa se tugane kuri ofisi zacu i Kigali, maze tuguhere ku kiranguzo ku gikoresho cyose cy'ikoranabuhanga wakwifuza: iPhone, iPad, ama MacBooks, ama laptop y'ubwoko bwose n'ibindi byose by'ikoranabuhanga. Yewe niyo waba urangura kamwe gusa nta kibazo. Uretse ibikoresho by'ikoranabuhanga kandi n'imodoka yose waba wifuza, twandikire kuko kuyikugezaho ni nk'ako kanya. Akarusho kuri ibi nuko yishyura 30% by'igiciro cy'imodoka, andi yose asigaye ukazayishyura imodoka yamaze kukugeraho. Ku bindi bisobanuro twandikire cyangwa duhamagare kuri izo telefone.